Umunyamakuru akaba yamaze gutabwa muri yombi akaba akurikiranweho guhotera bishingiye ku gitsina umugore. Nk'uko tubikesha kimwe mu binyamakuru bikorera ku butaka bw'u Rwanda, baragira bati umunyamakuru wa kimwe mu bitangazamakuru bikomeye mu karere bikorera mu Rwanda yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo gukohoza ku nkeke ndetse no guhotera bishingiye ku gitsina uwo bashyingiranywe. Uwo munyamakuru akaba atuye mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru umurenge wa Shyorongi, akaba akorera kimwe mu bitangazamakuru byandika bikorera mu Rwanda ndetse akaba yarakoreye na radio zitandukanye mu myaka yashize. Amakuru agera kuri kinyamakuru ngo nuko umugore we yamurize nyuma yo kumara igihe kinini cyane ahohoterwa kugeza naho umugabo yamuteraga ubwo bakazamwica. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yatangaje ko umunyamakuru yatawe muri yombi ku itariki ya 19 Gicurasi 2021. Ati afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Shyorongi muri aka karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu munyamakuru rero akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe, gukoresha umutungo w'urugo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse harimo n'icyo gusesagura umutungo w'urugo no guhotera bishingiye ku gitsina uwo bashyingiranywe. Icyaha cya nyuma muri bine akurikiranyweho nicyo rero gihanishwa igihano kinini cyane kuko kiva ku myaka 3 kikagera ku myaka igera kuri 5. Nuko mu by'ukuri umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yabitangarije itangazamakuru. Akaba rero ari umwe mu banyamakuru bakorera bimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga byo mu karere bikorera mu Rwanda. Ndatekereza ko nk'ibitangazamakuru byandika bikorera mu Rwanda n'ikinyamakuru cyitwa The South African bishoboka ko rero mu by'ukuri uyu munyamakuru yaba ari cyo kinyamakuru akorera. Akaba rero yamaze gutabwa muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Shyorongi ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, nyuma y'uko rero umugore watanze ikirego ku rwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo afatwe akurikiranweho ibyo byaha cyangwa se aganirizwe yongere asubizwe mu buzima busanzwe, ariko mu by'ukuri agaragarizwe yuko ibyo akora abigize icyaha kandi aramutse agejejwe imbere y'urukiko ashobora kubihanirwa n'amategeko. Ngira ngo murabizi ko amategeko y'u Rwanda arahari kandi amategeko aberaho kubahirizwa, aberaho mu by'ukuri iyo uwayishe mu by'ukuri aramugonga ugasanga atawe muri yombi ndetse aranafunzwe akarangiza igihano cye. Reka rero tuve kuri iyi nkuru dukomeza turebera n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu karere ka Rusizi. Haravugwa umupasiteri yatawe muri yombi nawe arazira guhanurira mu mihanda. Ese guhanurira mu mihanda byaba bigize icyaha? Reka twumve impamvu uyu mupasiteri yaba yaratawe muri yombi. Saa 3:30 z'igitondo zo kuri uyu 20 Gicurasi niho umupasiteri witwa Bishimwa Dieudonné ufite urusengero rwa Betania mu murenge wa Mururu mu karere ka Rusizi yafatiwe mu muhanda w'umujyi wa Rusizi munsi ya gare. Abagenzi bategeramo imodoka n'inzego z'umutekano zimushinja amakosa 6 harimo gukoranya abantu mu buryo butubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19, abahurije ahatemewe ndetse no mu buryo butemewe. Akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe. Mu makosa 6 uyu mupasiteri ashinjwa nk'uko amakuru kimwe mu bitangazamakuru byandikira ku butaka bw'u Rwanda yabonye abivuga, harimo guteraniriza imbaga y'abantu mu muhanda batambaye udupfukamunwa, batubahirije intera hagati y'umuntu n'undi, batakarabye intoki, abatipimishije COVID-19 ati nta ruhushya abifitiye, n'ayo makoraniro yakoresheje n'ibyavugiwemo ngo bikaba bitazwi n'ubuyobozi. Akimara gufatwa rero ibyo yashinjwe byose ngo nta kindi yabivuzeho kuko umuntu usanzwe ufite urusengero amabwiriza yo kwirinda COVID-19 arayazi. Ati yakibazwa impamvu rero mu by'ukuri yakoranije abantu mu muhanda kandi urusengero rwe ruhari. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Kayumba Ephraim yamirije ikinyamakuru bwiza.com dukesha amakuru aho yagize ati nibyo, ati hadutse umupasiteri tutazi araza akoranya abantu mu muhanda munsi, ati mu mujyi munsi ya gare, ati abagenzi bategeramo imodoka atangira rero kuhabigishiriza ijambo ry'Imana. Ati kandi urabizi ko binyuranyije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ubundi ati twari tumenyereye ababikora mu nsengero bakarenza umubare ati bemerewe, atabakora ibyumba by'amasengesho mu ngo zabo, atabantu rero bakahasengera, abakoresha ibirori mu ngo ati barenze ku mabwiriza, abasengera mu mashyamba mu byo bita ubutayu ati n'andi kandi ati barafatwa bagahanwa. Atariko umupasiteri wakora agahuriza abantu mu muhanda ati mu bihe nk'ibi ngibi ntibyari bimenyerewe muri kano karere ka Rusizi. Yakomeje agira ati gesi nari muzi, ati kandi niyo yabazwi nka pasiteri ntabwo pasiteri yagenda yigishiriza mu muhanda aho abonye hose, ati haba mu bihe bisanzwe haba no mu bihe nk'ibi, ati byo kwirinda COVID-19 ati turimo, ati umuvuga butumwa wese agomba gukorera ahantu hazwi, ati hemewe, ati hasuzumwe n'inzego z'ubuyobozi zikemeza ko hashobora guhurira abantu benshi basenga.
ati ku bandi rero babavugira ubutumwa ahatemewe, Meya Kayumba Ephraim yavuze ko bene abo batubahiriza amabwiriza badakwiye kwitwa abavugabutumwa kuko umuvugabutumwa aba azwi afite adresse y'aho akorera hazwi n'ubuyobozi, ati ko abo bagenda babwiriza ubutumwa mu mihanda bazajya bafatwa bahanwe kuko baba bateza umutekano muke abaturage baba bakwiye mu by'ukuri ati kubiruka inyuma babatega amatwi. Hamaze iminsi rero hafatwa abantu benshi cyane barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 muri uyu mujyi, barimo abagore 50 baherutse gufatirwa mu birori byo gutegura umugeni, abafatiwe mu hoteli no mu tubari, abafatwa ku mupaka bambukanye ibicuruzwa bya magendu birimo n'urumogi, ati n'ahandi abaturage bamwe ati baganiriye na bwiza.com bakaba ngo baragaragaje impungenge z'uko basubizwa muri guma mu rugo nk'iyo bamazemo igihe kirekire umwaka ushize, ati bitewe n'uburangare bw'abayobozi mu kudafata ingamba zikakaye abatubahiriza amabwiriza. Umwe yagize ati tujya guhezwa mu rugo amezi hafi 6 ati umwaka ushize ni nk'uko byagenze, ati hagaragara abatubahiriza amabwiriza ati bikagirwa mu by'ukuri bikino, ati none hatangiye no kugaragara ibindi nkabyo, ati bidahagurukiwe vuba ntiwasubizwa mu ngo, ati tukongera kuhicirwa n'inzara, ati bitewe n'uburangare bw'abayobozi no kudahana ni mu by'ukuri by'intangarugero bashaka kudusubiza mu kaga. Umuturage Meya Kayumba Ephraim yamumaze impungenge agira ati nibishoboka abo ntituzabaha amahwemo, ati ntituzabihanganira na gusa, ati kuko inzego z'ubuyobozi turi ahantu hose, ati ku buryo uzajya agerageza gukora ibikorwa nk'ibi tuzajya tumufata kandi ufashwe arabihanirwa akanahava yipimishije COVID-19, ati ku kiguzi yishyuriye kugira ngo atagira mu by'ukuri ubivamo arwaye akanduza abandi, ati tugasaba rero abaturage ubufatanye, ati mu by'ukuri bakaduha amakuru ibindi bakabiturekera, ati nk'abayobozi n'inzego z'umutekano. Pastor Bisimwa Dieudonné asanzwe azwi muri uyu mujyi wa Rusizi n'uwa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umuvugabutumwa ugenda yigishiriza mu mihanda anahanurira abantu. Ibyo abavuzeho rero ngo bikababaho aho rero ngo hari aho agera bamwe bakamuhunga ngo atabahanurira ibibi, abandi bakamwirukaho ngo abahanurira ibyiza, ariyo mpamvu bivugwa ko aho ari ugusanga huzuye by'ukuri abantu nk'uko umwe mu bapasiteri bagenzi be yabwiye ikinyamakuru. Ati bamwe bamwiruka inyuma abandi bakamutinya, ati kuko ibyo bahanuriye bihita bibabaho, ati kuba rero yari yuzuweho n'abantu benshi, ati rero muri uyu mujyi sinabyita igitangaza, gusa ntiyagombye kwirengagiza ibihe igihugu kirimo byanazahaje aka karere, ati ngo yongere kwigishiriza mu mihanda nk'uko yabikoraga mbere ya COVID-19. Urusengero rwe ruri mu murenge wa Mururu muri aka karere ruheruka gusengerwamo mu buryo buzwi mbere ya COVID-19 kuko nyuma yaho rutongeye gufungura imiryango kubera ko atarahabwa uburenganzira n'akarere nk'urusengero rwujuje ibisabwa ngo rwongere gukora. Umubare munini cyane w'abarusengeramo ngo bakaba bari abanyekongo ubu batakiza kubera ko imipaka ifunze. Mu bihano rero ateganyirijwe kubera ibi yakoze nk'umuyobozi harimo amande y'amafaranga 100,000 nk'uko mu by'ukuri byatangajwe. Ni mu karere ka Rusizi. Reka noneho tuje mu karere mu manuko mu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Inyuma yaho ivyegeranyo vyateguwe mu gucukumbura ukuri ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, abayobozi b'ibihugu byompi bimaze kugaragara yuko bashimishijwe n'ibiri muri ivyo vyegeranyo. Muri yindwi turimo nako Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akaba yaritavye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika yahamagajwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Naho Ubufaransa rero bumaze gutangaza yuko Perezida Macron azogendera u Rwanda mu mpera z'uku kwezi. Ariko rero ababikurikiranira hafi bavuga yuko abanyapolitike b'ivyo bihugu birengagiza ikibazo gikomeye koroye indege ya Perezida Habyarimana ubukiri muri sentare Gasamburamanza mu Rwanda. Abatanze ico kirego bakomeje kuvuga yuko yakorowe n'abasirikare ba RPF. Navuganye n'uwunganira abaregera indishi abarega Bwana Philippe Meirac, ambwira yuko afise icizere yuko ubucamanza bwo mu Bufaransa buzoheza bukabatunganiriza. La justice
ubucamanza bw'ubufaransa bwategetse kureka urubanza mbere bikozwe n'abacamanza bakora iperereza mu kwa 12 mu 2018 na nyuma bikozwe n'urukiko rw'ubujurire rwa Paris mu kwa 7 2020, ariko twatanze ikirego mu rukiko rusesa imanza. Rero ubu ikibazo kiri mu maboko y'urukiko rusesa imanza, ruzagifataho umwanzuro mu mezi make ari imbere. Hari itariki mufise none? Oya, nta tariki tuzi ubu ngubu, ariko twizeye ko navuga ko mbere y'uko uyu mwaka urangira urukiko rusesa imanza ruzaba rwasuzumye iki kirego. Mbe hari ikiringo gasamburamanza ifise ntarengwa? Oya, nta gihe ntarengwa gihari. Hagiye habaho igihe gica amarenga. Nk'ubu dufite amakuru atwereka ko urukiko rusesa imanza rurimo gusuzuma dosiye. Hari abacamanza bayishinzwe. Dushingiye ku kuntu tuzi imikorere y'urukiko rusesa imanza, tuzi ko iyi dosiye irimo kwitabwaho, ishishikariwe cyane, ntabwo ari iyo gushyira ku ruhande, irashishikariwe. Il y a eu un non-lieu, c'est parce qu'on a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments contre les personnes du FPR qui ont été en examen. Habayeho kureka urubanza kubera ko byafashwe ko nta bimenyetso bihagije bihari bishinja abantu bo muri FPR, kandi ibyo si ukuri. Nguko uko twaregeye urukiko rusesa imanza, kandi kuri ubu aho imiryango irega ihagaze nuko hari ibimenyetso bihagije kuri abo bantu barezwe, ndetse bamaze imyaka 12 barezwe. Kandi niba bifatwa ko na n'ubu nta bimenyetso bihagije biraboneka, nibura birakwiye kwiyambaza urwego rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, tuzi ko rufite ibimenyetso, raporo y'ibanga n'ibindi, kugira ngo rushobore kubigeza ku bucamanza bw'Ubufaransa. Ninda azotwara urwo rubanza kuri sentare mpuzamakungu? Ni mwebwe? Les avocats n'ont pas le pouvoir. Twe abunganizi mu mategeko nta ubasha dufite bwo guhabwa ibimenyetso n'urwo rwego, nta wundi usibye umucamanza ugomba kubisaba. Niba urukiko rusesa imanza rwemeje uwo mwanzuro, byaba bishoboka ko mu gihe kizazi cyo aricyo cyose, haba mu mwaka 1, 2, 10, 20, 5, bitewe n'uko byagenwe, birashoboka kubyutsa iperereza rihereye aho ryari rigeze. Bivuze ko niba hari ibimenyetso bishya byagaragaye cyangwa byamenyekanye, cyangwa niba hari ubuhamya bushya bw'ingenzi, dushobora gusaba umushinjacyaha mukuru w'urukiko rw'ubujurire rwa Paris akongera akabyutsa iperereza. Ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu by'Ubufaransa n'u Rwanda irikitera imera neza, harabibaza nimba bitazohava bibangamira urubanza rwanyu? Les relations politiques et diplomatiques entre la France et le Rwanda ont pourri. Umva, umubano wa politiki na diplomasi hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda wabojeje dosiye y'ihanurwa ry'indege. Ubu hashize imyaka 20. Icyo cyumvikanye. Haba ari mu gihe cy'umubano mwiza cyangwa mubi, igihe umubano wari mubi nta bufatanye na buke bwashobokaga. N'ubu rero aho hari umubano usa nkaho uri gutera intambwe, niba ubufatanye bugomba kubaho, nta kundi bwabaho kutari ukugana mu cyerekezo kimwe. Ndetse Ubufaransa, ariko rero washaka abategetsi b'Ubufaransa barabizi neza ko mu bisabwa by'ibanze ubutegetsi bwa Kigali bwashyizeho kugira ngo umubano wa diplomasi uzahuke, navuga mu buryo burambye, ari uko hatabaho urubanza kwihanurwa ry'indege. Rero ubutegetsi, navuga abanyapolitike b'Ubufaransa, bazakora igishoboka cyose ngo baburize mu rubanza. Uretse ko nyine mu Bufaransa turi mu gihugu kigendera ku mategeko, aho buri butegetsi bufite inshingano zabwo, kandi ntibiragera aho abanyapolitike ari bo bafata imyanzuro mu bucamanza, keretse gusa umushinjacyaha wagendera ku butegetsi bwa politiki. Rero atanga ibitekerezo ndetse yafashe ibyemezo biganisha ku nyungu z'Ubufaransa zo kutagera cyane kuri iyi dosiye no gutuma hatabaho urubanza. Ngiryo ihurizo turimo. Ryo 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 ihurizo turimo.
ryo ihurizo turimo 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 ryo ihurizo turimo